Jel vam poznata situacija gde vas 7-8 sedi u kafiću, popili ste neko piće, igra vam se nešto, tu je još par konzerva na stolu, ali ima vas previše, a i realno nikom se ne igra komplikovano i riziko. S druge strane, mafije po 55. put zaredom smaraju. Današnja igra na recenziji rešava takve situacije. Dobrodošli nazad na tablu, a ovaj put je pred nama Baobab. Baobab predstavlja igru koja se lako shvata, još lakše pamti i ono najbitnije, kratko traje. Premisa igre je krajnje jednostavna. Igrajući jednu kartu po potezu, cilj je prvi ostati bez svih karata. No pre same igre da vidimo sadržaj. Kada otvorimo metalno pakovanje, unutra nalazimo 6 knjižica uputstva, od kojih nažalost ni jedna nije na našem jeziku. Dalje, nalazimo i 6 kartica podsjetnika, za svaki jezik po jedan. Na kraju, nalazimo i 108 kartica koje koristimo za igranje. Sam Baobab nosi ime po tome što se igranjem svake karte krošnja zapravo širi. Kao što rekoh, glavni cilj jeste da prvi ostanete bez karata. Međutim, nije sve tako jednostavno. Prvi sloj koji dubinu i kompleksnost daje Baobabu jeste kvaka da svaka oborena karta sa drveta u toku vašeg poteza za kaznu ide natrag vama. Sad, postoje dve verzije Baobaba. Prva traje kraće i završava se onda kada svi odigraju sve karte dodeljene njima. Ako u toku poteza neka karta igraču padne sa drveta, ta karta se odvaja po strani i predstavlja kaznenu tucu. Jedna karta sa kaznene gomile predstavlja jedan kazneni poen. Na kraju igre, osoba sa najmanje negativnih poena, znači najmanje oborenih karata, pobeđuje. Sa druge strane imamo dužu, ali prostiju verziju. Svaki put kada igrač obori karticu sa drveta, ona mu se vraća u špil licem ka dole. Prva osoba koja ostane bez karata pobeđuje. Bilo koju verziju da odaberete, karte se dele na isti način. Ravnomerno se raspodele igračima u tucama okrenutim licem ka dole. Igrači ne smeju da gledaju koje su im karte dodeljene, već igraju naslepo. Doduše, nije sve tako prosto. Ključni element Baobaba, koji ujedno predstavlja i okosnicu zabave, jesu specijalna pravila svake od 9 posebnih kartica. Ilustracije na samim karticama jesu jednostavne, ali nisu i proste. Zabavne karikature jasno i neverbalno prenose ključne cake kod svake. Prva od tih karata jeste krošnja. Ona je najjednostavnija. Može da se spusti bilo gde na drvo bez posebnih pravila. Drugi jeste cvet. Žuto na kartici predstavlja zemlju. Mora se postaviti tako da zemlja viri van drveta. Sledeća karta jeste majmun. Isto kao i cvet, ima zemlju i mora da se stavi na ivicu. Četvrta po redu jeste slična prethodne dve po tome što ima zemlju, ali kod zmije je caka što se ne stavlja na vrh, već se glavi između dve prethodno postavljene karte. Naredne su pčele, kao i krošnja, mogu da se stave bilo gde. Odmah iza je leopard. Ovu kartu treba izdići iznad krošnje, a zatim snažno zakucati na vrh stabla sa najmanje 30 cm razdaljine. Šišmiš je 7. karta. Slepog miša treba staviti naslepo. Igrač zatvara oči, zatim pruža ruku ka drvetu i ispušta kartu iz šaka na vrh Baobaba. Pretposlednju kartu predstavlja kameleon. Ova karta imitira prethodno odigranu. U slučaju da je kameleonu prethodio cvet, majmun ili zmija, svetlija nijansa zelenog predstavlja zemlju. Tukana smo ostavili na poslednjem mestu. Naše iskustvo govori da uglavnom ljudima pred kraj partije samo tukani i preostanu. Cilj je kartu slično frizbiju izbaciti iz globa tako da se zavrti i sleti na drvo. Kao i kod leoparda, distanca mora biti najmanje 30 cm od drveta. Suštinsku dubinu i zabavu Baobabu daju pravila o odnosu između samih kartica. Prvo pravilo jeste da kameleon ne može da imitira drugog kameleona, tako da u slučaju da se zalomi više komada zaredom, svaki nakon prvog se igra kao krošnja, a posle toga se ignoriše. Sledeće pravilo glasi da kameleon ne može da imitira pčele, te ako usledi posle njih, isto kao i u prvom pravilu, predstavlja krošnju i stavlja se bilo gde pa se zatim ignoriše. Treće pravilo veli da se životinje, bile one majmun, zmija, kameleon, leopard ili tukan, ne smiju stavljati na pčele. Ukoliko igrač postavi kartu životinje na pčele, ona se ubode na njih i mora biti uklonjena sa drveta. Pretposlednje kaže da sve dokle god je barem jedna od 4 naslikane pčele vidljiva, kartica pčela je aktivna i bode životinje. Na kraju, krošnje i cvet su jedine karte koje smeju da pokriju pčele. Imajte u vidu doduše da cvet ima zemlju te ne može pokriti cele pčele odjednom. Ono što daje pravu čar Baobabu, bilo da ste ekipa u kafiću ili roditelji koji igraju sa decom, jeste prirodni prostor koji vam ostavlja igra da zabibirite potez narodnom igraču. Budite oprezni, jer isto važi i za osobu koja je na potezu upravo pre vas. Baobab se ističe kao interesantan obrt jedna od najboljih receptura društvenih igara. Lako se uči, brzo se pamti i najbitnije, jednostavno se igra. Nesvakidašnji dizajn 13 ugaonih karti i metalnog cilindra koji je M pakovanje, M predstavlja osnovu igre, skreće poglede i budi iznad želju. Ono što nam se posebno dopada kod Baobaba jeste da je zabavna igra u širokom spektru društava. Igrali smo sa mladima, sa starijima, sa tinejdžerima i uvek je prijem igre bio srdačan i veseo. Za vas, roditelji mališana, želimo da pomenemo da su kreatori igre Blue Orange Games poznati po igrama koje pomažu razvoju motorike kod male dece. Kad već pominjemo tvorce, oni na kutiji tvrde kako je ovo igra za od 2 do 4 igrača. Naša igranja međutim pokazuju da se Baobab komotno može igrati i u osmoro. Kao laka igra koja pretenduje na uzrast od 7 pa do 107 godina, jasno je zašto Baobab može privući mnoge igrače u različitim društvima. Na kraju krajeva, nije poenta svakog igranja sa društvom partija rizika i svetska dominacija. Zbog svega rečenog, naša ocena za Baobab jeste jakih 9 od 10 kockica. Pre nego što vas ostavim na miru, želim od sveg srca da vam se zahvalim što ste odvojili vreme da odgledate ovaj video. Ako vam se dopao klip, lupite like.
Za još sadržaja o društvenim igrama, subscribe! I tresnite to zvonce. Ukoliko imate predlog koju još igru da obradimo, ostavite nam komentar dole. Srećno igranje, želimo vam šestice i džokere!